Ev 2 salin yekîtiya xwendevan û ciwanan Dîmokratîk Kurdistanê Rojava, çalakiyên cûr bi cûr li Rojava û Başûrê Kurdistanê di hemû waran de li dar dixe. Lê di vê demê de arastayî pirsgirêkên mezin tên, got êdî xort û xwendevanên Rojavayê Kurdistanê koçberî welatên Ewropayê dibin. تنکیز راستی مثلا خورتی ما کوچبر دبن یعنی خورتی ما ام کاری خصما خوام دست بید کن خورتی ما همو بر اروپا چون تنسیق بکیرد که وقت به ناراضی بونا خود بینه مثلا کار نبونا خوندنه و دچن بس به جانب کی امو کو یکیتی ام کار دکن گون و مشاکل وانا که بزگری که وانا ام حل بکن Li gorî siyasetmedaran got xort bingeha avakirina her welat û civakekî dîmokratên û tê xwestin ji wan got dûrî nakokiyan bikevin ji ber çavê hemû xelkê li wan e. هێویە مەژی ئەوە گۆ ڕێخستنێ وانە نێزیکی هەف بن ji نەوەک تەفگەرێ سیاسی ئێگۆ تقریبا مەلەت جوابێ هێوی بووە نێزیک بوونێ ئەوێ گەنج بەر گۆ هێوی سەروانە ji ber گۆ ملت bi çavekî mezin li wad meyzênê ji ber vê yekê barê wa girantir e got gelek nêzîkî hev bin rexstinê xwe nêzîkî hev kin bin. Ji destpêka şoreşa Sûriye bi dehan tevger û rêxistinên ciwanan hatin damezrandin. Lê niha hemû ew rêxistin û dabûne. Got li gorî xortan, got desthilatên li Rojavayê Kurdistanê karîne hemû rêxistinên ciwanan têk bibin. مخابن هدی اف سیستما گل سر روجاوا هات مشاندن و اف ریوبریا دمکی گو هات لدار خستن و بهتری لشکریان جار گو قریبو رولا خو قلص بک رولا قزبونا جوانان روجاوا ده بک و بهتری نوان کوجبر ببن اوایا از بینم صدمک بو صدمک گون جوانان نکاریبن دست بگربانا Dibin dirûjma xwendevan serê remêne di hemû şoreşan de yekîtiya xwendevan û ciwanên Dîmokratîk Kurdistanê Rojava bi sedên çalakiyan li seranserî bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê dîwarên hunerî û rewşenbîrî û dîrokî her wiha dîwarê werzeşî de li dar dixistin. Tevî rexneyên got yekîtiya xwendevan û ciwanên Dîmokratîk Kurdistanê Rojava tê kirin lê li gorî çavdêran got mayîna wê di heyema 2 salan de li ser kar û çalakiyan gaveke giring e ji bo pêşeroja xort û gencên Rojavayê Kurdistanê. Raman Hiso Ark, Hewlêr.